क'क्राझाराव बाथौ इजेम कलमखौ लानानै गोनां सावराय जुथुम फैगौ 2027 मायथाइयाव हादरनाङै सुबुं सानखो जागोन। सुबुं सानखोआव देग्लाय बाथौ धोरोमारि बर' सुबुङा सिगांनि हिन्दु धोरोमनि सोलायै बाथौ सिनायथियै गावनि सिनायथिनो थियारि खालामदों। बेनि थाखाय सनिबारखालि क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टाराव खुंदों सावराय बेंखन जुथुम खुंनाय जायो आरो बाथौइजम लिरनो हानायनि गाव मावख'आरि गनायथि मोननायनि सायाव सावरायो। जुथुमाव क'क्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो नुजाथियो आरो बाथौ धोरोमनि थाखाय हादरनि रेबथुमगिरिनि मावखुलिनिफ्राय दासान्दि आलादा कलम कद मोननायनि बाथ्रा फोरमायो। बेनिखायनो बर'फोरा सुबुं सानखोआव गावखौनो बाथौ धोरोमारि महरै लिरनो हानायनि सिनायथि होनो हायोब्ला हारिनि थाखाय मोजां जागोन होननानै फोरमायो। प्रथमे मैं आमार भारत सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी डांगरिया अमित शाह आदि करी आमार भारतर सरकारक मैं धन्यवाद ज्ञापन करिम जे এইবেলি 2027 सनत कास्ट सेन्सास हबले गई आछे आरो हे कास्ट सेन्सासत এইবাৰ बर'সকলৰ बाथौ जो धर्म अर्थात विगत সময়ছোৱাত যিখিনি सेन्सास হৈছিলে তাত धर्म हिसाबे बाथौइजमটো তেনেকৈ उल्लेख কৰা নাছিলে কিন্তু बाथौ महासभा अर्थात बाथौ धर्মৰ আমাৰ যিখিনি নেতাকৰ্মীসকল আছে তেখেতসকলৰ আহ্বান মৰ্মে ভাৰত চৰকাৰৰ RGI ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তেখেতসকলে এইবাৰ বাথৌইজম লিখিব পাৰিব বুলি নিশ্চয়কৈ অফিচিয়েল এটা ইনফৰমেশ্যন বাথৌ মহাসভা তেওঁলোকে দিছে আৰু এইবেলি বাথৌইজম হিচাপে যিবিলাকে বাথৌ ধৰ্মত অৰ্থাৎ বড়োসকলে নিজক যিহেতু আমি হিন্দু ধৰ্ম বুলি আমি নাভাবোঁ বিগত সময়ছোৱা যেটো আমি হিন্দু হিচাপে ধৰ্মৰ কলামত লিখিব লগা হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ বাথৌ ধৰ্ম এটা পুৰাণা আমাৰ বড়োসকল যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ পিছৰে পৰা হয়তো নিশ্চয়কৈ বাথৌ ধৰ্মক তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে কিন্তু নিজৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ধৰ্মীয় যিখিনি কলাম আছিলে হেতাত মানে উল্লেখ কৰিব পৰা নাছিল বিগত সময়ছোৱাত এইবাৰ এই সুযোগ এটা আহিছে আৰু এই সুযোগটো নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আজি এটা সেমিনাৰ বাথৌ ট্ৰেডিশনেল কালচাৰেল সেন্টাৰ কোকৰাঝাৰে আয়োজন কৰিছে তো ইয়াত মই এজন শুনিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত নিশ্চয়কৈ যে এইটো